saklainai bakak thangai tongo result san yago sokpaika ang yango rei thanglainai tabo bumung puila ang nungina hanai gana tongkhakai singbai baksa phaidi Plungs mighty Riang Bomanka 529.8 Theater round ni number 1 idol ni singbono sinika next nungina hanai nong ni buskango Dinesh Jamatia Bongkai 492.5 492.5 Boniyagulo Nungina hanai Anil Jamatia Bongkai 475.9 Boniyagulo Nungina hanai nong ni buskango Ashmika Deverma 451.00 Bo asak point money sekangi peka. Next, Benjamin Koloy manka 446.4. Boniyagulo Nafuti Jamatia Bomanka 445.2 Nafuti Jamatia Boniyagulo Manka Barmani De Burma 439.5 Boniyagulo Ananto Jamatia 439.5 Boniyagulo next Biplop Jamatia Manka 434.8 Boniyagulo top 10 ni listo Rishmi De Burma 423.00 Abongkai Borni marks and Abongka ke sini top 10 contestants rock semi-final round no nor shogika hadingkai singbor ni bagai sing joto ya pakhor laine tai congratulate khaina borno borok semi-final round TIPRA Idol season 2 aro borok semi-final round no shogika